Атайына сыйқыр бар ғой, қара дуалар бар ғой. Бұлардың негізгі бір мақсаты өзім. Şu erkek менен аялдың башын бириктирип эште. Юфарриқуна байнал мар'i ва зауж. Құранда Алла Субханаһу ва Тааля буны айтады. Bundan башка дагы ар кандай сыйқырдың мақсаттары бар. Көрө албастыктын аркасынан жамандык каалап, мейлиби? Бирок бир ошол немеси bu Kur'an-ı Kerim'de aytıyor. Bırak bunları bilip koyamaz. Allah Teala hükümsüz hiç kadar ziyan vermeyin. Bırak tasiri var ekenin aytıyor da Allah'ın kalaşında. Şunun için sözsüz inşallah dualarga da beken olup uyda Bakara suremi okuyorlar. Bakara suresi öte güçlü. Şeytandı, sıyqırdı, kara duanı kuup çıkkanga, talqalaganga Bakara surede tesirli yok. Bakara sure okulganga üstemdi bola albayt ken alçı. Üstemdi bola albayt.